بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juule enelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo onuli e meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof o juula e dendanagal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan. Yo allah jokkingen kan diina tabintinen e hoore makka ƴettita e nder makka. Allahumma amin. walli fiino ɗo yo allah yurminen yurminamo o addi ɗo kadi ngal dambugal ɗo o jokkiti dambugal feƴƴugal ngal fi julde walluha. ngal ɗo dambugal watti 207 e dambude ɗe janguɗe nden. wi babu dambugal tajwisi raɓɓinɗingol ma tajwisi dagingol jawwaza no fira piiji ɗiɗi. fira raɓɓinɗinnagol waɗugol hunde hara juutinali nde, no fira dagingol waɗugol hunde dagingol salati duha julde walluha nden. dagingol waɗugol nde min irtifai shamsi ɓorde ka nange ngen nge towti seeɗa, nge fuɗi nge towi seeɗa, ila zawaliha ha liiƴoyagol nge ha nge dirta e hoore. wonde hakkude no fof no dagi kawntigi juula walluha on. wal afdalu ko ɓuri moƴƴude noon e on waktu ɗon an tusalla ko nde julde walluha nden juulete inda shtidadi lharri saaga ngulendi nange ngen satti tiiɗi, saaga wuli, saaga seelen on ñaaɗi e ɓanndu. wartifai duha e towtugol walluha on be mana hara nange nge towi seeɗa, ko ɗon ɓuri moƴƴude. ka dagagol no dagi ɓorde ka nangen fuɗi nge towi seeɗa, nge yaltiti nge towti seeɗa, ɗon ha nge tumbo e hoore, ngamma nge ɓatto tumbagol e hoore. hakkude ɗon on période ɗon fuu no dagi kawntigi juula walluha. mana muɗum ɗo ara e sa'aji goo ɗi feppa fof, kono sa'aji goo e ɓurde 7h30 ha mana 12h30, 7h30 ha 12h30. hakkuno ɗon fof nde on ti keɓi feere juuli walluha on no sella. ara e wonde koye 8h, wonde irtifau shamse qayde rumhin on ko 8h fuɗɗoto yaha ha e 12h, ko période ji. ani mim hakkuno ɗon fof no dagi kawntigi juula walluha on, kono ko fewnonde ɓuri moƴƴude ko 9h 10h. 9h 10h ɗon haray nange nge muusi e ɓanndu mo yalti taway si nangen tappimo o anda e haaɗendi nange, ko fewn ɗon ɓuri moƴƴude. o addi ngal dambugal ɗo
fuɗɗori o addi o hadis ɗo oɗo watti wulure e temedere e capanɗe nayi e tati hadisaji ɗi gila fuɗɗi janngude deftere nden oɗo hadis an Zayd ibn Arqama ittama e oɗo Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu annahu no kanko ra'a qauman yusalluna min ad-duha kanko o yi'ino yimɓe goo no juula walluha waɗo tawi jamahi ɓe juula walluha fagala o wiɓe ama lagadi alimu aha andale ama andale lagadi alimu hiɓe andigoy anna salata wonde julde nden julgol walluha fi gayri hadihi saati hara na o fewndo ɗo na o wagtu ɗo afdal ko ɗum ɓuri moƴƴude aha darale hiɓe andi ɓe wonɓe julde fewndo ɗo walluha hiɓe andi wagtu ɓurɗo moƴƴude on julgol walluha na fewndo ɗo fi honɗum o wi inna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal sabu tabiti wonde nulaɗo allah on o maaki salatul awwabina julde heewɓe ruttagol e allah awwab innahu awwabun ko heewɗo yiltitagol ko allah tuuba rutto e allah heewɗo andutugol allah ɓe julɓe moƴƴuɓe ɓe tawata fi allah iwata e ɓerɗe maɓɓe hiɓe miijo tu fi allahu subahana taala hiɓe tuuba tu rutto e allah o ɓeɗo julde mum nden walluha hina tarmudu alfisalu ko sanga boboti hoy geloɗi ɗin ɗum woni ñalahoy geloɗi ɗin ɗi koye soƴi nangue seelen on koye ɗay nangen muusi ka ɓandu makkoye ma ko yani ko yayi koye waaloyke ka leydi ramab ko leydi ndin wulgol leydi ndin wala o wi ɗo o wi tarmudu oɗo rawahu muslim hina tarmudul fisal ko ɓikkoy geloɗi tarmudu ko muusugol ngul nangen ko tappata leydi ndin ha tawa si a memi leydi ndin tawayno wuli ɗum wiyete ramda kaman istaghatha min alharri birramda no wawa wulli ani faborɗo misal ɓe innata no wawa faborɗo ɗaɓɓirɗo faabo ngulendi yahugol waalo e mbukuleydi wulndi o wi tarmudu bi fathi ta wal mim tarmadu bi fathi atta'i wal mimi wa bi dadi al mu'jamati da on hara ko toɓɓa ɗo wona sareedu ko dareedu yani ko fandi ɗo o wi shiddatul harri ko sattugol ngulendi wal fisalu kote fisal jam'u fasilin gotum kun ko fasil wiyete si woni buy wiye fisal ko ɓikkoy wa huwa ɗum ɗo assagiru nal ibli ko fanɗi geloɗi gani ko ngeloba fanɗumba ani ko ɓikkoye ngeloba kono ɗo fasil mufrad on no kafi bakuru banana hikko bakata kon ɓikkun kun ko fasil wiyete ɓikkoy ani ko woni kun ko baki goɗɗum ɓikkum mum ko baki kon ko e muɗum jeeya kono kañum ko ɓikkum ko wiyete ko fasil no ƴette kadi o fasil an fasilu dam groupe sengen ƴiƴan ɗan kadi ko fasil wiyete ɓe inna fasil b plus fasil o ɗum ɗo fof eni ngol konngol ɗo hingol fira ɗiɗo fof ko honɗum andirta ko honɗum e mum woni ko fanda ɓa joni si ani fasil sa ari ka mufrad fasil no wawi wonde ko bakuru banana fasil no wawi wonde hara ko groupe senge fasil no wawi ko ɓikku ngeloba ko honɗum andirta ko honɗum woni ko fanda e muɗum ko soggande haala kam siyagul kalam huwa alladi yuhaddidu almana ida kanat alkalima mushtarikata almana
idan ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki yimɓe hulayɓe allah ɓe moƴƴi ko fewnonde ɓe juulata walluha ko sanga seele ngon wuli ko ɗum oɗo hadis o addi ka dambugal ɗo o addi ngal dambugal heedungal ɗo ko ngal watti 170 o wi babu alhassi ala salati tahiyati lmasjidi dambugal yewtaygal fi rerɗingol juulugol tahiyatul masjidi salminago juulirde wa karahiyatil julusi e añegol jooɗagol qabla an yusalliya raka'ataini ko adi on tigi juulugol darɗe ɗiɗi so naati ka juulirde fi ayi waqtin dakhala e waktu o waktu mo naati ka juulirde wa sawa'un foti noon salla raka'ataini woni ko o juulɗen ɗon darɗe ɗiɗi bi niyati attahiyati ko e annuye salmingol juulirde nden aw salati faridatin ma ko o juuli ko anniyagol julde farilla aw sunnati ratibatin ma hara ko sunna tabtuɗo on aw gayriha ma ko wona ɗum ngal dambugal ɗo o wi no yiɗa no rerɗina no encouragea no wakkila juulugol darɗe juulugol fi salmingol juulirde nden juulirde kañum ko on no salminirte ko nde salminirte ko ya juulu kono wasi wiya ko juulirde juulirde ka juule sa hewti ka juulirde ko hiwrorta juulirde nden salamu aleykum juulirde nden ko ya juulu joni noon fewndo o fewndo ka naatuɗa ko ya juulu ado a jooɗagol imma konko juuluɗa ɗon darde ɗiɗi anniyoɗa ɗe ɗo ko fi salmingo juulirde nden tum ma ɗum a hewto tawi ko julde farilla fewndi a hewto tawi darnama juuluɗa a jooɗaki a hewto tawi no darnede hewtoɗa tun darna juuluɗa ɗon ɗon a salmini juulide nden sabu nden julde farilla nde juuluɗa ɗon ma ɗum a ar wiyen ko fana yoni fana no jogii sunna ratiba no jogii sunna tabitaɗo e muɗum duumaɗo e muɗum juuleteɗo si fana on juule darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi foti ko a ar anniɗa juuluɗa ɗen ɗon a anniyaki tahiyatul masjid a hewtun anniyeɗa la juulɗe ɗo darɗe ɗiɗi fi e sunna ratiba on alhamdulillahi haray ɗon kadi naatori ɗon kala wo ko juuluɗa si a naati ka juulirde haray ɗum ɗon yoni tahiyatul masjid ko ɗum ko faala e wiide ɗo kala wo ko feppodirɗa e juulde anniɗa ko ɗum juuluɗa ɗum ɗon tahiyatul masjid on naatori ɗon woni ko fi tahiyatul masjid on tum simple woni ko a feppodir e julde farilla anniɗa juulɗa julde farilla nde tahiyatul masjid naatori ɗon woni ko sunna ratiba anniɗa tahiyatul masjid naatori ɗon woni ko raka'atayil fajri sa hewti joni a ƴano ka suudu maɗa ɗiɗi jultede ngade subaka ari a anni ka a ruƴƴiɗe tahiyatul masjid naatori nder ɗon mana tahiyatul masjid kañum kala wo ko juuluɗa haray no nder ton nawide ko ya juulu tahiyatul masjid ha gayna feere on tumati noon anniyoɗa ruƴƴugol ngol ruƴƴugol ado subaka on ɗiɗi feere ma ɗum ruƴƴalngol ado fana on sunna ratiba on feere kañum haray naat yolori ɗum ko ɗum o faala e wiide ka dambugal ɗo ko woni tun ta naatu ka juulide jooɗoɗa o wi ɗo kadi o wi fewndo wo fewndo naatuɗa ka juulirde bimana fewndo wo fewndo naatuɗa ka juulirde hiɗa haani juulugol imma ko tawi ko julde farilla fewndi tawi heƴata ɗon naafugol juula julde farilla nde
si tawi naafugol ko waktu naafugol naafa si tawi ko waktu haɗaɗo naafugol anniyoɗa tahiyatul masjid ɗo si tawi ko waktuji newnaɗi naafugol ɗin ɗon no fottana ɗum wono fana ono ado alansara fewdo geeƴe ado subaka ɗiɗo waktuji no fottana sa ari ko waktuji naafeteɗi e mum fewdo ka naafugol dagi amma si tawi woni alansara on juulama ko ɓaawo a juuli alansara arɗa noon naatoɗa ka juulirde a heɓi haaju e naatugol e juulirde ɓaawo alansara juulegol ma ɗum ko ɓaawo subaka on juulama hakko ɗon e nangen fuɗugol ko ɗon naatuɗa e juulirde ɗon kadi haray a naafay ma ko ka nangen tumbike e hoore jedu adonge liiƴagol ko few ɗon naatuɗa ka juulirde ɗon kadi a haray ko ya juulu si jooɗoɗa ka ko ya jooɗo ɗo no yeddodiran molnagal no ɗon hakkude karama ko ɓen ko waɗi hadisaji ɗin ko feeñi e majji ko no yeddodiri hadisaji goo no wi'i mo juuli alansara wota o juuluɗon dey yo jogito hoore makko e julde dey yo accuɗon juulugol ha nange muta e on hadis ɗon tigi o wi awa si on tigi juuli subaka kadi yo jogito hoore makko ara o nangali e juulugol fes yo accu juulugol ɗon ha nange fuɗange towa si nange tumbike e hoore yo on tigi accu ɗon juulugol ha nge liiƴo ɗiɗo hadisaji waɗi tati no ari haɗuɗi ɗum ɗon joni noon hadisaji go ari indi mo naati e juulirde wota o jooɗo ha o ruƴƴa darde ɗiɗi e janga e hadis on joni ɓe wi baynahuma umumun aw baynaha umumun wa khususu min wajhin hakkude ɗin ɗon sengo goo a tawa e oɗano no hunni oɗa no herti ngo sengo ɗo tawa oɗa no hunni oɗa no herti ka haɗa ɗon hakkude juulugol hakkude alansara ɗon e nangue mutude e subaka si juulama ɗon e nangue fuɗumge towa ɗo zaman on ko hertiɗo na zaman on fuu ko zaman o hertiɗo kono julde nden ko julde hunnude ko julde o wi tun utta on tigi juulu o wi alɗon farilla ma naafe ma yoɓugol o wimo tun jogito hoore ma wota juulu woni khasum fi zaman amum fi salawat oɗa hadis o ari o inni si goɗɗo e mon naati si goɗɗo e mo fewndo o ka goɗɗo e mo naati ka juulirde yo ruƴƴu darde ɗiɗi salmingo juulirde nde ɗo ko amum fi zaman khasum fi salawat ɗo ko zaman on fo fewndo o fewndo kono julde nden no hertina ko tahiyatul masjid ko salmingo juulirde nden ɗo kam ko ɓe ndaari ɗo ɓe jiɓi moƴƴi noon hihi si ari ɓaawo subaka juulama a naati ka juulirde ko on watta hiɗa yamira ya juulu e hadisi goo hiɗa haɗa juulugol e hadisi goo honno watta a waɗay ko yamiraɗa kon kono haray a jarbi ko haɗaɗa kon a accay ko haɗaɗa kon kono haray a waɗali ko yamiraɗa kon ko honnuge mum ɓe ndaariri nokkeeli bon imam malik e imam ahmad fi riwaya e abou hanifa ɓeɗo wi ko haɗugol ngol ko ɗum ko haɗa kon ko ɗon ɓuri jogade doole sinda angal waɗugol ko yamira edi jarbugol ko haɗa
sharia ɓe inni mura'atu shar'i janiba nahyi aqwa min mura'atihi janiba al amri. Sharia o ko o hittini kon, ko hitti e makko himmi kon telenka haɗugol, accugol ko haɗa kon ko ɗum ɓuri tiiɗude e sharia on edi telenka waɗugol, bi mana sinda ronkugol waɗugol ko yamira edi jarbugol waɗa ko haɗa. ɓe inni hey yon tigi accu ɗon taw juulu yo jooɗo. Imamu Shafi'i e Imam Ahmad no jogii riwaya no wattude e makko, ɓe wi o on tigi waɗay kon ɗum waɗi haɗe gongol ko e waktuji haɗe gongol bi mana tahiyatul masjidi on kala julde marde sabu, si sabu mayre on sabu waɗugol nde ngol waɗi fewndo ka haɗa ɗon, ɗum ɗon e ittintinna e ɗin ɗon. ko ɗum waɗi ɓe ittintinni zawatul asbab, wano julde mo gayni wangagol suudu kaaba, kala ka wangira suudu kaaba gaynuɗa ɗa hani juurugol darɗe ɗiɗi, ɓena rakatay tawaf, tahiyatul masjid natugol ka juulirde, e salatu alwudu'i mo gayni salligi, kala ka salligiɗa gaynuɗa hiɗa hani juulugol darɗe ɗiɗi. ɓeni ɗiɗo no mari sabu, si ɗiɗo on sabu on waɗi fewno ɗi waktuji haɗaɗi naafegol a naafay. Amma naafiloji mutlak argol tun immo tun naafa, ɗum ɗon wattake e ɗiɗa e ɗi waktuji haɗaɗi ɗo. si nangue tumbike hoore ɗon e nge liiƴade, e si alansara juulama ɗon e nangue muttude, si subaka juulama ɗon e nangue fuɗude towa ɗon haray naafilo ni tun, ɗum ɗon wattake. Ngol konngol Imamu Shafi'i ɗo ngol ɗo konngol ɓuri sellude, ko ngol ɗo hawti hakkude hadisaji ɗin hawtande labande. O addi ɗo hadith on ɗo ko oɗo watti e wulure 154. o an abi qatada taitama abu qatada radiyallahu anhu qala o wi kanko abu qatada qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahu maki idha dakhala ahadukumul masjida, si goɗɗo e mon naati ka juulirde. ɗo o wi ali sina hara ko hakkude alansara e nangue mutugol ma subaka ɗon e nangue fuɗugol. o wiyani si goɗɗo e mon naati ka juulirde, mana fewndo wo fewndo ka goɗɗo e mon naati ka juulirde, fala yajlis, wota o jooɗo dey hatta yusalli raka'atayni, ha o juula darɗe ɗiɗi. ɗo no laaɓi pos, ɗo no ittintinna e naafiluji haɗaɗi ɗi. muttafaqun alayh. hadis heeɗo ɗo ngon kanko watti wulure 155. wa an jabirin radiyallahu anhu qal itama jabir bin abdillah, yo allah weltanamo kanko e ben makko, o wi ataytu nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, mi ari ka nelaɗo tawimo ka nder juulirde, fagala nelaɗo ma ka nimmi salli raka'atayni, juulu darɗe ɗiɗi, juulu darɗe ɗiɗi. muttafaqun alayhi, no fotta e sellugol mum. o addali hadith sulaykul ghatafani, on ɗon sulayk o ar o tawi nelaɗo no ñande juma imo wadde khutba, ko gangunal mo wadde khutba, o hew tungo jooɗi kanko sulaykul ghatafani. ɗaɗo maki he a juuli darɗe ɗiɗi salmingol juulirde nden, wayno o wi mo juula, o immi o juuli. on tuma laɗo maaki e on hadith ɗon idha dakhala ahadukumul masjida yawma aljum'ati wal imamu yakhtubu fala yajlisu aw fala yajlis hatta yarka'a rak'atayni wal yatajawwaz fihima. o wi si goɗɗo e mon ari ka nder juulirde ñande juma, o tawi almami no hutum binde, wota o jooɗo de ha o juula darɗe ɗiɗi, kono yo raɓɓinɗinnuɗe, yo juul darɗe ɗiɗi o raɓɓinɗinna de. idan ko ɗum holli wonde haysi koye juma arɗa tawi almami no wadde hutuba, si a naati ka nder juulirde a ruƴƴa darɗe ɗiɗi kono ko ɗe raɓɓuɗo pot.
dambuga sakkitingal ngal ɗo babu istihbabi raka'ataini ba'da alwudu'i dambugal wattugal 109 yiɗegol juulugol darɗe ɗiɗi ɓaawo neɗɗon salligagol kala wo ka salligiɗa no moƴƴi juulira on salligiɗo darɗe ɗiɗi ɗo joni no wawi hara ko salligiɗa ko fitu wondugol e laaɓal tawa waggutu fewndaki fewndo ɗon waggutu farilla joni no wawi wona joni 9 heures 10 heures ani a fokkitiyagol madina ko fokkiti ka atelier inna yomi salligo mi yooɓo salligoɗa no moƴƴi juula darɗe ɗiɗi kala salligimo salligiɗa wota salligi o wono ha o expira o bona fes tawa juulirali mo dalil muɗum ko o hadis ɗo ko o watti wulure e 156 an abi hurairata radiallahu anhu ittama e abu hurayra yo allah weltanomo weltano sahaba ɓen fou anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam gara li bilal wonde e nelaɗo makanno bilali salli bilali ñande goo o makanimo ya bilal ene ko an yo bilal haddithni yewtin bi arja amalin amiltahu fi lislami golle ma ɗe ɓurɗa jortade heɓugol moƴƴere e welaye allah e nder l'islamu bi wonɗa julɗo yeetin ko golle honɗe golluɗa tawa tama o maako eɗen ɗon ɓuri sembude wonde a heɓay malal ko ɗen ɗon ɓurɗa tañƴinorde heɓugol aljanna yeetinde golle neɗɗo no golla golle buy e nder l'islam kono ara no woodi ka ɓernde makko tama o makko ɓuri sembirde wonde ha ɗeɗo golle ɗo ɗeɗo miɗo tañƴini allah waɗay ɗeɗo sabu fiyomi heɓu moƴƴereji ɗin ka aduna e ka lahara no wawi neɗɗo ya hajju tawa tama o makko ɓuri sembirde o heɓoygol aljanna ko o hajju mo o hajji ma ko sadaka o waɗi ma ko zakka o itti ma ko jangata alqur'ana ko almim neɗɗo no woodi e nder golleji makko ni toon hara ko ɗon o ɓuri yowde tama'u wonde ɗum ɗon yarata ni fuyata o wi yeetinde golle sabu hon ɗum milandorma ɗum sabu fa inni no min sami'tu minani daffana alayka e ndiɓɓande paɗe maɗen bayna yadayya yeeso an fil jannati ka aljanna minen ɗa ndiɓɓa yeeso an ka aljanna yani manamuɗum andi an kanko a naato ka aljanna yeetin noon ko golle honɗe waɗɗa nde tawata tama umano sembi wonde ko ɗen ɗon allah naadirma aljanna nena allah nandi ɗum bilali gaala bilali wi ma amiltu amalan mi gollali golle arja ɓuraɗe jortede indi ka an ɗe mi ɓuri jortorde wela e allah on min anni hewti wonde min lam atatahhar mi laɓɓinaki tuhuran laaɓal fi sa'atin e sa'a wo sanga min layli woni ko jemma aw naharin ma ñalorma illa sallaytu sina mi juuliray bidhalika tuhuri ngal laaɓal ɗon ma kutiba li ko windanami ko allah hoddiranimi an usalli ande mi juulata golleji an ɗin fop komi ɓuri yowde jikki e muɗum ko wonde min haynde wootere mi salligaki woni ko jemma woni ko ñalorma sina on ɗon salligi mi juuliraymo ber wo ko allah taginanimi yo mi juuli ko ɗeɗo ko ɗum ɗon woni golle ɗe mi ɓuri tañƴinorde wonde allah moƴƴotoyam mi mana ko ɗen ɗon golle o woni e gollude fayde ko yimɓe luttuɓen ko wattanila ɓe ala e gollude yimɓe luttuɓen ala e wadde ko juulugol farillaji ɗin fof no juulide horugol farilla on fof no horude zakka fof no ittude hajju fof no wadde kono imo jogi ɗum secret hum ɗo kanko ɗum secret hum ɗo wonde kanko kala ka o salligi woni ko jemani ko ñalaroma on ɗon salligi o juuliraymo no gasa darɗe ɗiɗi ko ɗon ɓuri fanɗude no gasa darɗe nayyi no gasa jeegom no gasa jeetati no gasa sappo ber ko allah hoddiri o anumaki awa ko ɗo ɓurduɗa men ɗo famata ko ɗo ka hadith wonde nelaɗo nani
Bilal no ndiɓɓa yeeso makko ka aljanna wonde ko Bilal atto naatude ka aljanna ala attoɗo nelaɗo on sallallah sallam naatugol ka aljanna kono wonde en fof yen naata ɗo goɗɗo hawja doga wontoya yeeso no waɗa ka watta no waɗa ka hawjuɓe ɓen hay si naatidama hawjuɓe ɓen tawa ɓe hewtoyno to ɗaade ka uddugol juulirɗe ko nelaɗo aratta atto konkude dambugal aljanna ngal kon gardi ɓen inna ko an hombo ko min Muhammadu rasulullah ɓen eyo awa ko an meɗen jonano ordre wonde min uddita aljanna on sina tuma hewtuɗa ko ɗum wasi meɗen landade ma borre nedi ɓe udditan laɗo naata gasa noon nelaɗo naata Bilal kañum kadi no ɓawɗo naata tun Bilal hikkino e doga yeeso tawi kono hawji haray ko ɗum wonɗo holli wonde Bilal kanko e naata ɓe aljanna ɓen jeeya won ɓe darade no ene Bilal jombuno kawa jombano xii gon lannatoɗa ɗum e mari jiwo ko okkamo fewn ɗo racisme yagal nga yimɓe no jokkino nelaɗo no gollira e noon vraiment daaru neɗɗo ɓalejo on kan itta ayno ko hay nelaɗo hittinano fima ko Bilal ko ɗon oronko neɓde ko jomba arabuɓe fof jaɓanamo okkude ɓeygu tawi anda hokkumo ɓeygu ko honɗum yani ko nelaɗo ko honɗum wawani ɓuuri wigol Bilal an ko ka ɓeygure ga jeeyaɗa an ko e amen jeeyaɗa waɗamo sallijo premier salli waɗamo jonna ɗe ɓuura ɗo fof modi ɓuural heeɓingal lahara no ɓuuri ɓuural heeɓingal ka aduna ɗo a heɓugol garan ɗo nana to e aljanna ɗum no ɓuuri okkegol ɓeygu wallahu mustaan idan muttafaqun alayhi no fotta e sellugol muɗum wa hada lafdul Bukhari ngol ɗo ngol konngol ɗo ko noon ko imam Bukhari soggiri ngol ni o wi addaffu bil fa na addaqu min ɗon daqqa ya duɓɓu addaqu ɗon ko tappande honkande ɗon daffa o wi sawtu naali ko hito paɗe wa harakatuhu e memminalle parɗen alal ardi ka leydi ko paɗal ngal memminto ka leydi ko ma ko hito ko si paɗal ngal e tappi leydi ndin ko ɗon wiyete daffa mana ndiɓɓanɗe paɗal ngal wallahu alam ko Allah woni gandu en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla faami en dina kam faamu selluɗo o arsi kan kadi gollitirgol ko faamuɗen kon o jaɓanan ko on en golde kon wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin